Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, Rwanda Muslim Community. Iri ni itangazo rigenewe Abayisilamu bose muri gahunda yo gukora umutambagiro mutagatifu. Ukwezi kwa Dhul-Hijja, ukwezi bagiye gukoramo iminsi 10 yo gutemberera ku nyubako nziza, ku butaka bwiza. Ni igihe cyiza cyo kwitekerezaho. Abenshi bahimbye nka meditation, ariko naraho bintu bihuriye. Uwo ni umutambagiro wiswe hijja. Ubwo abahaji iyo bagiye bose bitwa abahujaji, bose hamwe n'abamama bakitwa amahujaji. Kuri tariki 17 nibwo hateganyijwe kuba igikorwa cyo guherekeza abahaji. Abantu mu by'ukuri bagiye kwiyeza, bakagaruka nk'abana bato cyane, impinja. Iri ni itangazo rero ryagenewe Abayisilamu bose mu Rwanda. Itangazo ryaturitse muri head office Mufti w'u Rwanda Sindayigaya Musa, uyu akaba ari nawe uhagarariye umuryango wa RMC. Ariko iri tangazo rikaba ryamenyeshejwe na Sheikh Sibomana Salim, umunyamabanga nshingwabikorwa ku buyobozi bwa executive. Ubwo ngubwo akaba ari ushinzwe ibikorwa byose ndetse n'ibyemezo bifatwa n'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Akaba nawe tugejeje itangazo. Ubuyobozi bukuru bwa Rwanda Muslim Community RMC bunejejwe no kumenyesha Abayisilamu bose ko abazajya gukora umutambagiro mutagatifu imaka bazahaguruka mu Rwanda berekeza mu gihugu cya Saudiya cyangwa se Saudi Arabia ku cyumweru tariki ya 17 z'ukwa gatanu 2026. Gahunda y'urugendo rwabo iteye mu buryo bukurikira: saa 8:30 abazajya gukora umutambagiro bose bazahurira ku musigiti wo kuri Centre Culture Islamic kwa Kadafi kugira ngo bahabwe ibyangombwa byose bikenewe muri uru rugendo. Saa 9:30 Salatu Asr ku musigiti wo kuri Centre Culture Islamic kwa Kadafi. Saa 10 zuzuye umuhango wo gusezera ndetse no gutanga impanuro ku bazajya gukora umutambagiro mutagatifu. Uwo muhango uzabera muri salle ya Centre Culture Islamic kwa Kadafi. Saa 12 zuzuye Salatu Magharibi ku musigiti wo kuri Centre Culture Islamic kwa Kadafi. Saa 12:30 abagiye gukora umutambagiro mutagatifu ndetse n'abaherekeje bazahagurukira ku musigiti wo kwa Kadafi berekeze Kanombe ku kibuga cy'indege cya Kigali. Bikorewe i Kigali kwa 15 Gicurasi 2026. Sibomana Salim, umunyamabanga nshingwabikorwa. Abakunzi ba Hussein n'ukuri, tuboneyeho no kwibutsa ko uyu munsi tutari bwaze gushyishaho ikiganiro. Twari bwajyanye na Sheikh Murangwa Jamil nk'uko twari bateguje, kubera ko tubonye official statement turutse muri muryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Ubwo byinshi byose bisobanuka. Mugire guhirwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waba ufite inzozi zo kugura ikibanza, kugura inzu ndetse n'imitungo itimukanwa yose, gana Ukuririyo Estate Agent. Turagufasha kukurangira aho wagura ikibanza cyiza kandi ku giciro cyiza. Amazu y'ubwoko bwose. Dukorera mu karere ka Rwamagana, mu mirenge yose. Waba ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo, twandikire kuri iyo nimero iri muri screen zawe. Icyitonderwa, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri Rwotame Simbi, aho hose turagufasha. Tuguhuza n'ugura ndetse tukabahuza n'ugurisha. Ibi byose tubikora ku giciro gitoya. Tubaha ubwisanzure mu kumvikana ku giciro cy'icyo kibanza cyangwa se cy'uwo mutungo utimukanwa. Icyo mwumvikanyeho natwe tukaba aricyo tugenderaho. Ibi byose tubikora dukoresheje ukuri ndetse n'ubunyangamugayo, ubunyamwuga. Ukuririyo Estate Agent turahari ku bwanyu. Ngaho ni mudutume turatumikire. Niba ufite ikibanza, inzu ugurisha, kwandikire none aha ngaha. Ntugire impungenge aho waba uri hose, twabitekerejeho. Haba i Rwotama Simbi, ubwo ndavuga aba diaspora muri rusange, dutume tugutumikire kuko turi abanyakuri. Turabahuza n'umuguzi ndetse n'umugurisha. Hamagara izo nimero none aha ngaha. Ukuririyo Estate turahari ku bwanyu.
watwandikira ku mbuga zacu Hussein w'ukuri kuri YouTube channel yacu, TikTok, WhatsApp ndetse na Facebook. Twitter yahindutse X, aho tuba tuhabaye, Instagram tutahibagiwe. Ibi byose tubikora ku bwanyu kandi tubikora kinyamwuga. Ukuri Real Estate Agent, Big Dreams in World.